Sisohambeni la lokuvakashela labalaphi sisithembisa 2:30 jiyane sithi ke asiphinde sibuye la sihlale nomunye wabalaphi bendabuko okhona la osisakele khona la ejiyane kwaMsimango. So kuyizola kabanzi ke ngohambo lwakhe nesinethemba ukuthi mhlawumbe lokukhuthaza igama ke mina ngopastor Weningi kodwa ukuzwa abanzi ukuthi ke sikhuluma nobani asivele sikhulume nayo la uthokoza kunjani sivukile njani na siyaphila sithi nje kafushane sikhuluma nobani khuluma noNyokana Nyokana Thokozani igama la Idlozini Nyokana okwaMadonce Nyokana kwaMadonce Thokozani uyawuzwa kuNyokana so umkhulu ikhehla isalukwazi wena ungene isalukwazi Thokozani okay so ubone ngani ukuthi umuntu onabantu abadala umuntu onobizo lokusebenza ngabantu Mkhulu ukhulile like kule angeke usuzibona ukuthi unamadlozi Mkhulu ungakhulanga uyakhula like kakhulu up until uzobona semaphupheni ukuthi no ayisekho enye indlela ngaphandle kokuthi kamele uhambe uyothatha indlela yakho le esemadlozini understand so ngamanye amazwi into oyivezayo wena ugulile wakwathi ukusima wabona ukuthi uyaqinisa kuba ngathi nje uyareverse mara bathe unamanga unamanga okay then yini ke kumotivateile ukuthi egcineni ugcina usuthi ayino angisukume ngiyekuba laphi ngiyothola ukusizakala abantu mhlawumbe noma amaphupho noma kwaba nomuntu wathi hayi sukuma ndoda awuzofa sukuma akukho kunye ngamaphupho omkhulu ngamaphupho akulidayo amaphupho akukhombisayo ukuthi akusekho kunye mngani yami stand up manje phakama uyokwenza lento and yabona the more fasisa ku the more nabo bakuvalela and ku the more nawo ufuna ukufunda ukuthi kahle kahle kanti kwenzakalani ngami yabona because impilo yakhe vele ingafani neyabanye yebo kuba kanjalo mkhulu so ngifuna ukuthola la ukuthi mhlawumbe mawulandela ubizo lolu ekhaya bayamukela yini ngoba siyazi kweminye imizi ukuthi mhlawumbe lo bizo abahambisani naye so wena ekhaya yini wakwethola ukwesekwa mhlawumbe ngathola kakhulu mkhulu ngathola cause angithi lento iqala from ebazalini angithi and then bona bayayibalekela and then bese seke yabona ukuthi manje sekunjalo sekumele sifesa ne reality kusho ukuthi seyisulele emntaneni manje yabo cause lengulu usuka from kumama wami yabo and then enazange ayithathe so wabona ukuthi akukho kwenza njani angcono ngimdedele umntana wami inhliziyo right usho ngamanye amazwi into evezayo la ukuthi abantu ufuna babe nalo lwazi ukuthi uma lento ikulandela wena wangayisukumela indlulile engane zakho injalo mkhulu suthi abantu ngamanye amazwi uthi uma analenkinga akasukuma iaddress yena usheshe ukhaleza ulungisa so sitshele ukuthi mhlawumbe usufikile la kaMsimango mhlawumbe usizakale kanjani mhlawumbe yipi indlela bakusize ngayo okokuqala ukufika la kwami la kwababa into nje ukuthi ufika njengomuntu ogulayo ngithi mkhulu and then uyakufika ke ukulungisela izinkinga zakho and then umtshele ukuthi hayi man yazi ngiphupha so and so and so and so yabo akutshela ukuthi no hlala phansi relax okay kusho ukuthi wena umntana amadlozi angithi mara hlala phansi relaxa zithole kahle ukuthi vele are you ready ukuthi ubhekana nalokho yabo and then uyahlala phansi and then sobona ukuthi no man even the dreams manje yakutshela ukuthi phakama yakubaba kwaba kanjalo saza kuye thola uncedo and then yabona manje sesikuphi sisithwasile sesiright so ongakusho nje mhlawumbe okufundile ezinye izinto ama highlights mhlawumbe izinto oyifundile mhlawumbe ngokuthi ube la ungakwazi ukuhighlightela noma uhighlightela umunye umuntu ongeze kuyayibuka ivideo ukuthi hayi mina since ngenile la ilokhu naloko engikufundile engicathi nabantu bangasizakala kukona Mkhulu sifunde uningi mangiqale ezingitshele njengomntana weDlozi umntana weDlozi uba nezinto yabona phela sesiphila kule mpilo manje ukuthi ufuna izinto ezenziwa ngabantu yabo mara and then umntana iDlozi lizokuchintsha mkhulu lizokuqalela from like gamela uqale ka and kubanzima and then yabona thina sibancane kanjani and then ubaba bekunzima ukuthi kamela try by all means ukuthi phela bochokoza wena anifani nabanye ninabantana beDlozi
you must be quick, you must be fast. Gamele nifundeni imithi, nifundeni ukulapha abantu, nifundeni ukukhuluma nomuntu. Understand? Ayikho into endlula ukukhuluma nomuntu uqala. Umtholo ukuthi umuntu ume kuphi kanjani, kuhamba kanjani empilweni yakhe. Understand? Ukhona ukwazi ukumlapha umuntu ungamazi ukuthi kahle kahle uhlale naye phansi. Observe kahle ukuthi okay, sekulesi sikhathi manje kumele ngihlangana namadlozi wami nalomuntu sikhulume ehlale phansi. Ukwazi ukukhona ukulapha umuntu. Understand Mkhulu? Akusikudlala ukulapha umuntu. Akusiyinto ukuthi abantu kamele bahamba boyoyifundi. Into kamele uhlale phansi namadlozi wakho, sikhuluma ngamaphupho, sikhuluma ngokuthi kamele uyazi ukuthi mawuphuphile uphuphe ini, kwenzakalani, and then sekukhana sizoqhubeka ngempilo. Understand? Yeah. So mhlawumbe ekulapheni ke zikhona mhlawumbe izinto othi cha lezi zona izinto mhlawumbe okwazi ukuthi nawe ungakwazi ukusiza abantu ngazo, abantu bangakwethemba ngazo. Yeah. Kukhona Mkhulu. Abantu bahluphekile kakhulu empilweni. Imali zabo umuntu akayibona ukuthi imali yakhe yakuphi. Mara uyazazi ukuthi uyasebenza, mara kodwa ukuthi mayiseholile imali akayibona ukuthi yakuphi. Ama relationships indaba zokuthi yabona phela Mkhulu phela manje sokunokuthi uvele uboshwe ungazi ukuthi uboshelweni. Inkinga lakhe amabhadi Mkhulu, understand? So siyakwazi ukuthi sokulungisela indaba ezinjalo. Understand Mkhulu? Yeah, izikuningi Mkhulu, kuningi esakubala, kuningi. Understand? Yeah, indaba zama business, you can fix your business. So uyabona ukuthi okay manje kudala uqale le business akukhola uyakhona nayo. You understand? Yeah. So sizile uyibizala ngoNyokana, uNyokana ikhehla isalwazi. Isalwazi. Isalwazi Nyokana. Oh yeah, okay. So zasiphetha nje ngifuna ukuthola la ngizokutshintsha la indaba yamabhadi. Yini mhlawumbe engenze ukuthi umuntu alandele ngamabhadi nje ukuhighlight mhlawumbe kafushane ukuthi okay umuntu vele uyaziba ukuthi hayi ngathi nginebhadi mhlawumbe yini ongayisho ukuthi I know into abangamabhadi sense mhlawumbe yile nale abantu futhi abayiqaphele. Okay. Okokuqala Mkhulu uyakwazi umenza umunye umuntu abenebhadi ngithi. Oh, ngobuthakathi. Uthola umuntu ulandelwa yibhadi ngenxa yobuthakathi okuthile. Because ngiyakubona ukuthi ngathi wena usuccessful kakhulu. Okay. So athi sikehlise kuleli zinga ukulu. Oh. I understand. Okay. And then secondly ingaba amadlozi Mkhulu. Umuntu amadlozi kunokuthi idlozi likubusisa. Likubona ukuthi at the end of the day uzobakhumbula yini bona. Uzokhona ukuthi thokozana lokho nabo Mkhulu. Yimi sengifikile ngibonge. Ukuthi nikena ngikhangisela. And then thina kulempilo esiphila kuyo uthola imali yayi ilakhe uNkulunkulu nami. You understand? Awukhona ukuthi kuyohlala phansi uthi awubokhokho nabo Mkhulu. Ngibonge. Yazi bengazi ukuthi ngizoke ngifike kule ndawo. Because unokuthi umuntu ufike endaweni ubona ukuthi yabona la bengasho ukuthi ya lana ngaba khona. Mara kodwa kuyini le 5 seconds ukuthi hey ukuzihlala lapha eroomini lakhe khonini lakho ukuthi Nkosi yami ngiyabonga. Ngibile nami ningigcinile ngiyabonga. Shiye nje noma 100 rand nyana okuyini 100 rand ubeke nje lapha yana uhambe kwespend imali yakho. Oh. You understand Mkhulu? Iloko kubanga amabhadi emntwini sibuye singabuyele emuva. Uzikhonsole uzibuza ukuthi and then kuze ngifike la nabo kuyini. And then yena abantu ke kanjalo Mkhulu. Yeah. So njoba ke highlight indaba yokuthi ukhona umuntu ongaphumeleli ngenxa yokuthi mhlawumbe kunamabhadi amlandelayo ngenxa yabathakathi. So wena abalandelisa ngamabhadi abantu. No Mkhulu. Ngeke ngithi mangifike ngithi yasi ngifuna ukuqala kumbisela emuva. Ungisize wena. Ngisebenza kanjalo Mkhulu, mina ngisebenza ngokuhle. Oh uyayikhipha kuphela ukhipha lamabhadi awafaki. Mina ngiyawakhipha kahle nje Mkhulu. Okay. No siyabonga kakhulu. Besikhuluma la naye ke la uNyokana ugogo Nyokana. Ukhona la e230 Giyani la khona kusethembisa usizakala khona esigodlweni sakaMsimango elathola khona ukusizakala. Ushilo ke naye kodwa usaveza ukuthi uqhama kuphi kahle ubuye spray etsietsi ubuye etsietsi yeah so uzileke all the way from tsietsi to ethembisa izothola ukusizakala ngenxa ukuthi ushuthi wayazi ukuthi ukusizakala kwakhe kula breakthrough yakhe ila ethembisa so vele naku namuhla ukhuluma ngayi breakthrough usephumelele uqedile ukuthwasa uyaqala uyasebenza usiza abantu nawe ungasizakala siyabonga kakhulu bayadanki